Итак, пацаны, мен бүгін Сантропта мына досым мен, короче, полицейский болып устроиться еттім. И мен бүгін қазір преступникті ловить ететін боламын. Я, мен преступникті уже тауып алдым. Ол 76-шы ID. И соны қазір біз ловить ететін боламыз. Ал, давайте кеттік. Итак, пацаны, мына жақта біз, короче, мына топасты тауып алдық, короче, міне. Короче, бұл бізді боқтап кетті. За оскорбление полицейского получаете 2 года тюрьмы. Давайте вот. Я в Тбилиси воровал немало, а в Батуми заложили годы. И теперь пищу тебе, родная. Аха, мамаджан, вот такая доля воровская. өлтіремін саған жайма. Айтсай болды. Итак, осылай бізде, короче, қалай айтсам болады, осылай бізде поездка болды. Видеоны лайк пен подписка, ал мен патрульға кетемін. Ал, пацаны, давайте.